Gari ajang thua kulat kachu bichara phan Loring Thepi Uttar Borbel Outpost in Charge Biren Sharma Suri Phokya Patangka ke hang. Chinthong MSC constituency ka parlo Palong ni polling station along BJP along kachu pok donamai kangni. Teke Langjur Higher Secondary School along SMC amai kapadupon. Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen. Hauraghat police station angkang Uttar Borbel ahithialong gari ajang thua kulat soka chubichot abangphu Dononjoy Mojumdar Loring Thipia long kedu Uttar Borbel Outpost in Charge bang Suri Phokya Patangka ke hang. Towarari along pendanglok hithi kulat along aron alo ave pin pen gari ajang thu mate petrol diesel ke joratum kachere mexi kemi. Kali pulote nangli pulis atumaphan Suri Phokya Patangka adai tunangkok dathek. Ahok non malom gari jang thu ke thaiji aphan tebok terai long petrol pump kabe pen towarari mate hithi kulat along ta gari ajang thu ke joratumaphan penangan thekpon long. Lakson sikidam tang mati jong ni phai kretrok CR ni Hauraghat police station angkang Uttar Borbel ahithialong inut gari ajang thu ka chojor Dhonanjoy Mojumdar aphan Loring Thepi Uttar Borbel police outpost in charge Biren Sharma abang aronre jang thu ke jor license abi pupen Dhonanjoy Mojumdar phone losi tangka Suri Phokya hangponbo jong sinang pipi pulote hem kangsam nangbeng chokji pusi ke therke hap padupon Boleh itu ada belega apa sana? Tahu na. Ini buat itu terus no itu ya. Aku nanti bargaining ni aku nanti jadi hoy, nanti itu dah ibu lalu jauh. Nanti mana yang tadi, mau nanti li sih kalau kali, mau itu oleh nanti lu jauh. Nanti balik ke nanti baru shorter busi jam belega tu. Itu mana nuari betul sah. Nuari itu thaki jauh mana? Kali thaki jauh. Kali nanti ya baru. Jadi rau. Jadi apa? Makan mau nanti pas shorter jam. Bukan jam mau aku tu haki aja. Hotel tu aku dia jauh. Itu. Acha. ঠিক আছে মই Allah তন্তৰ লগত আলোচনা কৰি চাম। ঠিক আছে। এনে তো মই জানা কালি আবেলি 4:30 বজাত উঠাই লৈ গ'ল নি মাৰধৰ কৰিছে আৰু ইয়াত দোকানত তেল চেল পেলাই আৰু তেলৰ দাম দুটা লৈ গ'ল নিয়াৰ পিছত আমি গৈছোঁ ৰাতি আমি আৰু ধনন্দৰ ঘৰ গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত আইচিক ফোন কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত কয় এইটো মাইকেৰ কেছ নহয় এইটো তেল বেচা কাৰণে উঠাই আনিছোঁ আজি ৰাতিৰ ভিতৰত 50,000 টকা দিব লাগিব নিদিলে নহ'ব কালি ৰাতিপুৱা আমি নাথাকোঁ আমি গুচি যাওঁ লাগিলে কালি ৰাতি আহিবি এইটোৱে শেষ কথা মানে দুদিন ৰাখি দিব থানাত দুদিন ৰাখি দিব এইটোৱে কথা 50,000 টকা 50,000 টকা বিচাৰিছে আৰু আইচিয়ে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট কথা আৰু কোনো কথা নাই Ni asap beda kulat kacu bipon along gari ajang thu kacu jor pon na joksi ni phan hempen nang bandet lo lapen outpost in charge bang hema sora tumaphan Suri Phokya Patangka hanglo ঘৰৰ মানুহ পৰা 50,000 টকা ডিমান্ড কৰিছে কোনে কৰিছে কৰিছে ইয়াৰ সাৰ বিলাকে কিয় কৰে কৰিছে এইটো আমি পেট্ৰল বেচো আৰু মোক কৈছে যে তোৰ কিবা পাৰমিট আছে নেকি পেট্ৰল বেচা কাৰণে মই কৈছো মইতো সৰু দোকানী গাঁৱৰ তো পেট্ৰলে বেচি আছো কি হ'ল আৰু মোৰ পৰা বোতল ঘুমাইছো এই বোতলবিলাক আনি ইয়াতে ৰাখিছে ড্ৰাম উঠাই লৈ আনিছে সৰু ড্ৰাম দুটা আছিল সেইবিলাকো উঠাই লৈ আনিছে Lasila puson kiduk dera rada tumaphan avika chong seba bangaphan sorkar atumpen insai ponang jipusi rong rada tumpen ke hang padupon এৰেষ্ট কৰি ৰাতি তা কি কৰিছে 50,000 ডিমান্ড কৰিছে 50,000 দিলে এৰিব নিদিলে ৰাতিপুৱা তাৰ বেলেগ একশন ল'ব বুলি এনেকা ক'লে আমি এই সৰ্বানন্দ চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই গৃহ দপ্তৰক আপোনালোকে অলপ ভাল একশন লওক এনেকা যদি হয় আমাৰ ৰাইজৰ কি হ'ব আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এইটো চৰকাৰক এই চৰকাৰখনে সদায় আমাৰ দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ বুলি কয় আজি দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰত কিয় এনেকা হৈ আছে আমি ৰাইজে কিয় এনেকা হাৰাশাস্তি পাই আছোঁ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেখেতৰ লোকে আমাৰ এই গৃহ দপ্তৰক অলপ একশন লওক
গতিকে আমি বুজি পোৱা নাই যে 50,000টো এজন দুখীয়া মানুহ, সৰু এখন 50,000 টকাত তাত দোকানত বস্তুও নাই। গতিকে অচি এজনে যদি 50,000 টকা ডিমাণ্ড কৰে, তাই আমাৰ কি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়ি উঠিব নেকি? এই কথাটো আমি আকৌ লগতে আমাৰ ফোনত ডিমাণ্ড কৰিছে, টকাটো ফোনত ডিমাণ্ড কৰিছে, ফোনত কথা ক'ব ন। Fuluni pendirjuna rongpi lapen hawarta pen harsing rongpi Karbeng live. Kedamtang mati jong ni phai crazer kya parni Chinthong MEC constituency kaparlo lang angpen jaluk langteng polling station along BJP amai kapado hot ASDC Congress songpen bang thongke paradadum BJP along chepaok don. MLA election arni nangte bokong rachari asong atumta mithang asong kache phai jephan do thek sang thek ason si thek dun long pupu vote kache sanseroy ar rachari aja kong kache pate padupon bomlo lason thak si kedamtang mati jong ni phai crazer cap arni Chinthong constituency along palong ni polling station along armua phai mate vote kache sanamai padupon Chinthong BJP Mondol Amaipu Joy Singh Bongrung Pen Kachephampu Amailong Aluhi Sarpo Aman Pen EM Prodip Rongpi VDC Chairman Khorsing Senar Lapen Penang An Chinthong constituency BJP Asong Japo Lapen Songja Piatum Chitongdun Mailong Congress Pen Bang Incorrupti Lapen ASDC Pen Bang Trok Pangrum Pen Bang Thongkya Baradum BJP along Chepok Dunsi Kivangji MLA election apartment BJP apan Jakong Horang Pathedundu Chinthong pen hemari rongphar Karbeng live. Loke Charlie Anathu answer se kapaprang dun thekjia phanpura RD Piponsi Tekelangjon Higher Secondary School SMC atum R6 pen kachingbai chingsayamai kaparupon. Kedamtang matijong ni phai crazer keparni Tekelangjon Higher Secondary School along School Managing Committee atum maikangi pon. School Managing Committee amai phu Deep Singh Inti Kachephampu pona mailong Principal Jivan Chandra Bhuyan ahinpen maike pha ponalam aputhak Clardak pen than pachini pon Bangso mailong Aluhi Aman pen Korkanthi MSc mate Karbenglong Autonomous Council EM Raju Tiso Chitongdon Anparta Mondol amai phu Doloi Inti Wellborn English School Principal Raju Ronghang Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi atum pendanglok Rongasar SGB lapen penang an Tekelangjon ahawar manpeng kedotum Chitongdon Mailong Laswanikan Bangso Higher Secondary School Science lapen Art Stream kapar japonalong Thanbang atumaphan Council pen Bainong Pipon Tong Thekhiaprang Rongasar lapen Bangso Higher Secondary aphan Kaiki amat Kachinghon ki o ededa bang phwa bang phiatum pen cherap chitodunsi Thanbang atumaphan Bainong ki Pipon Thekjiaphan chechak ponrenti Bangso Higher Secondary School along Loka Charlie Dunbo matum ansase kapaprang dun thekjia puthak sedami chethan chumum ponrenti si Bangso Higher Secondary along kenang sot ahor muhartar kelong jia phanta Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan panongsi EM Raju Tiso Arideng Lopajar pon Somai bang phalo nili phantana hanglo ese local MSc asini li taladak tangchi tongdun pen penangan alam the chini ponlo ladak SMDC in mensi penangan alam the bang thanang bachining duno la pente honorable CEM Karbeng Autonomous Council ke hai phan pusitame memorandum isi langli tumhin penang pajir dundu pente ladak bang ben theklong lo penangan hormu ladak kikim kerang nang ji dolang yekela infrastructure yana thubang boundary wall additional classroom benching block library room home lapsona thak benang hormu akenang sodolang lasila hualam thenili phan busta menang pachinilo MDC ফালৰ পৰা এখন ৰাজহুৱা সভা আয়োজন কৰা হৈছিল আমাৰ এই ৰাজহুৱা সভাত আমাৰ কৰকান্তি কনষ্টিটুৱেন্সিৰ লোকেল MSc তথা কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ EM ৰাজু তিছ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে তেখেতৰ পৰামৰ্শত মিটিংখন কৰা হৈছিল আৰু এই মিটিংত আমি অভাৱ অভিযোগবিলাক দাঙি ধৰিছিলোঁ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলো আছিলে লোকেল গণ্যমান্য নাগৰিকসকলো আছিলে তেখেতসকলে ইয়াত বিতংভাৱে অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে কেনেকৈ স্কুলখন উন্নতি হয় তাৰ কাৰণেও তেখেতসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে লগতে আমাৰ ৱেলবৰ্ণ প্ৰিন্সিপাল
আৰু ৰাইচিং চান প্ৰিন্সিপালো আছিলে তেখেতে সকলৰ লগত আমি এই চামালংচি অঞ্চলৰ টেকেলাংজুন অঞ্চলটোত কেনেকৈ শিক্ষা জগতত কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু পৰ্যায় Dongmukak pan Samsung Inti Karbi Anglong Live. Lakha Inko Rapon Nilip MEC constituency Kaparlo Koilamati Diagram Alang Royalong Kikim Kirang Pon Bom RCC Adolong Dode Sang Sepen Kikim Pon Bomajok Tangda Prangpo Koilamati Diagram Royalong RCC Adolong Kikim Pon Lucky Non Headpen Kalilo Bangso Dolong Kikim Pon Japan Arni Dinkluipen Kimle Ingtonle Lapusonsi Klempon Bompen Asayabang Patang Pon Pereklo Bonda non abangki labangso dolong kikim kapatang pon vek jipura non malam ajo pherlo pupi dolong kikim kirangasai klempon bomno labangso dolong non kibangji ningkan suri hinira inkoira isyaninkan jangmia chiklo angbong patang pon vek popusi kikim kirang pon vek athikadar alam khan ahinpen nilip jesemet koilamati arad tomaphan lamchak chipi ponno প্রবলেম কি আসলে এটু 16/1 বড়পাথার ডিভিজন আন্ডারত এটু কয়লামাটির ব্রিজ টু আগত সঞ্জয় ফাঞ্চুনামতি আসলে তারপিছত ক্যান্সেল করিকিনি খরসিং মিন্টি সারে তেতিয়া এইচডি মিনিস্টার আসলে কামটো মোক দিলে আমি কামটো আরম্ভ করিলো পুরা পিছতে প্রবলেমটো কি হয়েছে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টালি সয়েল টেস্টটো কৰা নাছিলে সেইটো কাৰণে তলত ওয়েলৰ তলত পাথৰটো আহি গ'ল তাৰপিছত আমি কাটি অৱস্থা নাই তাৰপিছতে এতিয়া কাটিখিনি লাষ্টত একটা ওয়েলটো ক্লিয়াৰ হৈছে সেকেন্ড ওয়েলত আকৌ আমি ফচিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় CM ছাৰ তুলিৰাম ৰাঙাং ছাৰো বহুত আহিছে ইয়াতে আহি পেলাই কৈছে যে কামটো সোনকালে হ'ব লাগে আৰু মই আগতো CM ছাৰক মই প্ৰমিছো কৰিছে যে মই অমুক দিন ঠিকাদার Alam Khan Afan Kachitong Damhot SGB Lawrence Teron Kasomari Polling Center Amaipu Philip Terang Koilamati Development Committee Saihem Chunbang Boson Rongphar PWD Asai Kam Klembang Horu Singh De MS Koilamati Lemsa Chunbang Mohan Teron Atum Pendanglok Penangan Aradatumta Chitong Dunsi Nilip Koilamati Diagram Alang Royalong RCC Adolong Kikim Kirang Tangda Popu Aning Chaparong Rintisi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Lapen MAC Atumaphan Kurwang Thu Lapen Kachoro Pajarpon Tuliram Ronghang Aphan Choro Parpiglo Nilitum Kachuning Ria Tengpen Labang Sodelong Nang Patang Tipa Prap Nang Yipupen Non Alangli Contractor Masame Chipulo March April La Chekleon Tom Pliang Bong Pen Bangke 2021 Bangke Patang Vek Populo Lasi Sarapan Apora Tengpen Labangso Akam Nangapang Cheng Pithe Kapot Lapen Rada Kesung Akelak School Samarapan Kedam Kevang Siksak Kado Kawe Nilip Aralapan An Isi Akejoy Ke Atowar Nangetho Pipot Alanapan Labangso Delong Nangapatang Pidapapan Step Kian Adelong Koilamati Dekru Maroy Adelong Kim Along Stameni Lihin Penta Itum CM Apanta Churu Parpiglo Lapen ke Department Atum Ana Churu Lo Contractor Apana Churu Parpiglo Koilamati Pen Samson Inti Karbi Anglong Live 6 schedule apothak kachini pammi nangji apothak APHL setum dongka chingthu pathok lamalong chirok tokamai kibipon Korkanthi constituency kaparlo dongka chingthu pathok lamlong matijong ni phaikhre serkya parni APHL setum 6 schedule apothak chirok tokamai kapadopon Korkanthi constituency Amaipu Gongat Kiling Kachapaimpu Amailong Kongchunbang Babul Rongpia Hinpensi Mayalam The Lapen Kachitong Aluhi Atumaphan Pachini Pon Bangso Amailong Aluhi Amanpen APHLC TRP Amaipu JI Kathar Kongchunbang Sarkiri Rongphar Lamjai Sarpo Angtong Inki Kathar Hauraghat Legislative Assembly Amaipu Suren Kramsa Kongchunbang Robesing Ronghang Atum Pendanglok Penangan Song Asongjapo Songjapiatum Chitong Dunsi Mayardi Pidun Mayalong JI Kathar Ahin Pensi 6 schedule Aronatang Lapen Ajakong Apothak Klardak Pen Kachitodun Aradatuma Phanta Than Paklar Pon An parken nil tu metang si kacing rung si akoros
non apian ke ni tum me thangai selu the ke chengko ke alang litum ta claim Allah selam ing tung pik pusi ki pu mati hai di ing tung pik lo pu mati amati hok bon pun ni tung ke ama nang rap dun ama dra pi ke nang ke nam pina la ma sin non ke poisa ta hang thu the det lo ama sin non ta case ta eme thang si case ke hai thu det lo se ta hala council do mang Allah bang selam thu the det lo ka selam ji li hala high court long ke dan hota hai di selam nang ni pusi advocate na se toy dun thu ha su ta parlin parlo munit tum han ka pilu kam la pu la si non ni tum thek long lo la BJP do tik thu ke hadi joga munit ame non get rong hang sang ho CM lo anur ka prek le CM nang ke plan se ta hadi BJP do tik Congress do tik thu ke la ka selam le lo la pen CPIML do tik ta hadi la ka selam le lo regional party neli tum APHLC tum wang phlut plet tik thu ke hadi la sa lo ka selam le lo la pen ke lo ka selam le along si ili tum along le phelang anta bang phan GPS lo dong mukak pen samsung inti Karbiang long live pinya Adap Abirta ke lepon sekang tonik lo domi thakmi kardom